chipigipigi bakoragwa n'omunyakirogo ase county ya Nyamira nigo bomerana mu basolero ase echiro ya Ikonge ya North Mugirango elio koroberia alia abarengete ase baigwa certificate ya serikali kurwa ase ekiombe keria kiabonchereri abake moigo yo nigo ikiranwa no omo OCS kurwa Ikonge ase abarundi baburigo kubwatia machiko yebara tumonyore umusaki wito Vincent na roboti uruo asobwagari Asinkwana yae omunyakirogo bwa Barundi Bernard Orindo nigateba buna ekiombe kia BK bagetigire abwasaigere ekiombe kia boda owners and riders association buna nakyo gyokabono kero ekikira se sub county cha Nyamira twabika egento gikoro ku BK kando ase Nyamira egeko gerekia ngibune bridge ito gochigoro bono twabutore bridge yo otwetenerete na Nyamira county agwa twabekire meroberio egwenerete kere sub county twayeire certificate ya association ya serikali ase bakobeka akabesa kabo bakweruse lingora igo koliko gochiko baganwa sobo stage once p ore maybe Nyamira North, Nyamira South, Borabu, Manga na Masaba North igo kere sa association ase sub county ejire under Nyamira County Border Riders and Owners Association igo rero eyenero yarenge ngogoti yokoena na certificate ya association eyuere ping registered. So bano boli abana boda babeka amabati bunenchera ya moyo kubamanyase bakorwa Nyamira North asitole amabati yabo gara mabali toko na Nyamira South igara marabu toko enda Borabu igare puru toko enda Masaba North igare green toko enda Manga igare orange tafadhali kero mondo oriore in Nyamira County amekishwa obegire libati liekekogera amajiko na chenjia netagerekero mondo atangasa asakoro na kere stage neligira se libati elyo Asomo yigoyo na ikirana amuno OCS Kure Station y'abanyanyimba ya Ikonge oyo asenkwana yayo banyuri igoro ya mashiko ye para ayo arengete kokonya magimabo ekarobare para ingana ya marwa na yekwana soropoti rwaye abwasaba bole betanga kurase kenyuwa osemba kogende karobatindire pombe tukunywe baada ya kazi si ndio wase so chairman sile kitu ndawasi tusikubali kama mtu amekuwa mlevi muide tu muongeleze mwambie ipikipiki yako saa hii tuna retain hiyo kenyambi retain weka nyororo mwambie enda urale pikipiki yako kesho asubuhi ukuje wanze naye kazi na kama akianza kurudia hiyo mtu expel him from the stage mambo na ulevi hebu tuangalie hiyo ulevi ina cause accidents. Omobes commander Madam Pamela Muita nerena ikirana somo yigoyo abunera senkwana yae ababoli abarayi abuti banchira bali abalinsi emyaka 15 n'etatu anemo nobuna kero chikuru chibungire komenta nayo nababole tibakogenda chipikipiki ase chimbero chigoro mono. The other thing watoto wetu wamefunga shule. Si wamefunga shule. Vijana wengi wanatamani kuendesha bodaboda and they are under age. Si ni ukweli? Under age anaruhusiwa kuendesha. Musiruhusu vijana under age wanapewa pikipiki wanaenda speed. Tafadhali ambia members wana bodaboda speed. Hizi barabara zetu ziko na corners, sharp corners. Speed kama huwezi enda speed ile ya kucontrol, utapiga hiyo kona na itaenda na wewe. Control speed. Korendo mwalibu muyegoyo abaraya ba boda nigo barure birengero byabo. Asama leta ngoro ku Maseno Clifford ndono mo kolera singito mena barabe Nyamira North once pi asoko bwatira na twakira so bonge konyore certificate yo igora ya association. Asama leta ne ngoro ku Philip Nyakwara igongwakira omorajo ito bwe county penalty Orindo biyamona soko toretere certificate ye sub county ya association. Asama leta ngoro ku Joseph Mongale no tole maiga yo Orindo na ndo Orindo no morajo ito na no ne tumate na romo chairman Nyamira county. Asama leta ngoro ku Charles Vundi togwakira omorajo ito Bernard Orindo buna biyamono asoko banga no kubwange meroberie miya yogo tokonya asama tukagocha elinde buna bana boda ntonya kwa baba sabiriri. Vincent Monda, Nsoko TV, Ikonge, North Mugirango.